Phuto ya Modimo tla re rapele mmogo. Ke tsholeletsa mahlo a me kwa dithabeng, thuso ya me e tla tswa kae? Thuso ya me e tswa mo reneng yo o dirileng legodimo le lefatshe. Amen. A bo pelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo rra rona le mo go morena Jesu Kriste yo ineetseng losong ka ntlha ya dibe tsa rona, gore a re falodise mo lefatsheng leno le le bosula ka fa go rateng ga Modimo rra rona yo kgalalelo e leng ya gagwe ka bo senang bokhutlo. Amen. Phuto ya Modimo ke a le dumedisa mo mosong wa letsatsi. E rile ba ntlha ya ba re a re ye kwa ntlong ya morena ka itumela. Dinao tsa rona di eme mo teng ga dikgoro tsa gago wena Jerusalema. Jerusalema o agilwe jaaka motse o o kitlanyeng, kwa ditso di tlhatlogelang gone e bong ditso tsa ga Jehova, go nna tshupo mo go Iseraele, go ntshetsa leina la ga Jehova malebogo, gonne ditulo tsa bogosi tsa katlholelo di beilwe gone e bong ditulo tsa bogosi tsa ntlo ya ga Dafite. Amen. Phuteo ke a le dumedisa mo mosong wa letsatsi, lena ke letsatsi leo le tlhodilweng ke Modimo gore re be re lefa, ebile ke ka mogau wa hae go be re bone tlhabo ya letsatsi. Ke a le mema mo mosong wa letsatsi go simolola tirelo Modimo ka go gopela sefela Hosana 124, atamelang go Jehova le menele haleluya.
Hallelujah. Psalmi ya ntlha ya letsatsi, Psalm 134, verse 1 to 3. Sefela sa go ya tempeleng. Tlayang lo bake morena lona batlhanka botlhe ba morena. Ba lo emeng bosigo mo ntlong ya morena. Tsholeletsa mabogo kwa felong ga boitshepo lo bake morena. A morena a go tshegofatse a le mo Sione, ene yo o dirileng legodimo le lefatshe. Hosana 171, dula le rona morena. Dula le rona morena, o re pholosa ka mehla. Tsela tsa hao ha re tsebe, ho di tlwaela re a sitwa. Psalm ya bobedi ya letsatsi, Psalm 96 verse 1 to 3. E bua le nna le wena ka mantswe a reng, opelelang morena sefela se setjha. Opelelang morena lona mafatshe otlhe. Opelelang morena lo bake leina la gagwe. Utlwatsang pholoso ya gagwe letsatsi lengwe le lengwe. Bolelang kgalalelo ya gagwe mo merafeng le dikgakgamatso tsa gagwe mo bathong botlhe. Amen. Hosana 91 ya pele. Bonang ho hlahile maru. Yeah.
Dumeleng lona bana ba me. Lona bohle ba nthatang. Siang mobu le phahame tlong ho nna atamelang. Ha re ntse re celebrate Heritage Day ka style mo kerekeng ya style. This is how we do it. Psalm 150 from 1 to 6. Hallelujah. Baka morana mo felong ga ona ga boitshepo. O bake mo luaping la thata ya ona. O bakeleng ditiro tse dikgolo tsa ona. O bakeng ka fa bogolong jo bo tletseng jwa ona. O bakeng ka tumo ya dinaka. O bakeng ka harepa le sarankure. O bakeng ka moropa le ka dipina. O bakeng ka dikwadi tsa dithapo le ka ditlhaka. O bakeng ka diphapatsana tsa motinyane. O bakeng ka diphapatsana tsa moporo. A tsotlhe tse di nang le mowa di bake morena. CWL. Le teng. Wait. Hosana 3:16. O mohau wa modimo ke kwetsa ye ka kang ka old version. Ka mogobong khonu na ba ibina ka teng.
Psalm 146, 1 to 2. Hallelujah, baka morena wena moya wa me, ke tla nna ke galaletsa morena ke ntse ke phela, ke tla nna ke opelela modimo wa me ke sa ntse ke le mo. CWM sefapanong ke boha. Hallelujah. Psalmi ya bofelo ya letsatsi, Psalm 91, 1 to 3. Yo ntseng mo tshireletsong ya mo godimodimo, yo o leng mo moriting wa mothata yohle, o tla raya morena a re, o botshabelo jwa me le kago ya phemelo ya me, o modimo wa me o ko ikanyang. Bontate, Hosanna 223, ka dinako tsohle, morena ka oho o nkgopole ke a rapela. Ka dinako tsohle.
celebrate together. Tla ka pina ya hao. Ke a leboga Phuthego ha re eme ka maoto re tiise seriti sa botho. Mme re tla e dira rotlhe ka bongwe fela jwa pelo ka mantswe a reng I stand Hosana 122 tumelo ke na le yona.
a leboga Phuthego re ka nna fa fatshe fa bana bona ba ema ka maoto. Re tla bona kakaretso ya molao wa Modimo go tswa bukeng ya Mike 6 verse 8. Yona e bua le nna le wena ka mantswe a reng, wena motho, morena o go itsisitse tse di leng molemo le tse a di batlang mo go wena. O batla gore o dire tse di siameng, o rate bopelotlhomogi, o tsamaye le morena wa gago ka boikokobetso. Hosana 1:14 di be di teng. Ke a leboga Phuthego. Epistoli ya pele ya Johane kgaolo ya 1 temana ya 8 go ya go ya 10 e bua le nna le wena ka mantswe a reng, fa re re ga rena boleo re a itsietsa, mme boammaaruri ga boyo mo go rona, mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo go re tshwarela maleo le go itshekisa tshiamololo yotlhe. Fa re re ga re a leo fa re o dira moaki, mme lefoko la ona ga leo mo go rona. Ke a le mema mo mosong wa letsatsi re dire boipobelelo ba tumelo ya bokeresete, mongwe le mongwe a dire ka go utlwala ka mantswe a reng, Hosana 2:3-8 ke dumetse go morena.
Hallelujah. Hey, Tumelang, Tobela, Realocha, Lochani. I can't remember is in Devele today. Lochani. Youth, I want to high today. Ralocha. Ke khopala le ba rute ko haya kere. Ke a leboga. Ke kopa re dumedisaneng. A re ntshempina e monate e maleba re dumedisaneng. Ngaphasi kwesitshaba esinokuzwana, isitshaba esikhuliswe ngehlonipho, isitshaba samandebele, izizukulwane zikamufi kamhlanga, kazi nesitshaba sonke seSouth Africa. Nginilotshisa nonke lamlika amabizo asabele, ngingu-AK uOdrukozwana ngokuzwana, umntazana ovele majalini kwaSikhosana. Ngithake siqala ubuhle bekhethu bakwaNdebele, ubuhle besiko lamandebele, ibumbano kanye nobuhle benarha sakwaNdebele, ubuhle bevunulo yamandebele, ichejo nokukhangiswa kwesindebele. Nasisitshaba sizele ngesiphiwo nobukhwari bokugwala, imbalabala ekhangisa izindlu kanye nengubo, ngingasasho ngezembatho kanye nemibala. Isitshaba esaziwa zinarha zonke ngomgwalo, umgwalo wokuthuthukisa ikhono lakwaNdebele ngehloso yokumemezela ukuzibuthelela kwelimu lamandebele. IsiNdebele naso sikhethu, ngenyawo ngikhamba ngaso, elimini ngiphimisela sona, emahlombe ngisithwele, emhlana ngisibhebhule, njengebala ngiyasithanyela, ngiyasitwidla, ngiyasimanya, ngiyasisawula. Maye ubuhle obungaka, ubuhle besiko lesitshaba samandebele, ubumnandi belimu lesindebele, ubumnandi bokuba lendebele, ubumnandi bokudla kwesindebele, ubuhle bevunulo yamandebele. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
Ke a leboga phuthego ya Modimo. Ke nako ya go utlwa lefoko la Modimo gore Modimo o bua le nna le wena re mo mosong wa letsatsi. Ke kopa re itukise ka gore go tlo ba massive. The preacher is going to preach in isiNdebele. The translator is going to translate in Sepedi. Kuzoba shushu. Sit back, relax, fasten your seat belt, and enjoy the ride. Kapina e matla ke kopa rata metse moreri wa lentswe. Atla re fe lentswe. Ke a leboga. Amen. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Le tla ikutlwela ka jeno. Yeah, no, we want to thank the liturgist. A re lebohe mme mma Motau. She was very good. O ne a lokile. Yeah, we also want to thank you for looking how you look. Re lebohela ka mokgwa o le lebegang ka teng. Yeah, I can see that you are serious about your cultures. Ke a bona hore le tseya setso sa lona tsia. You are wearing, you look so beautiful. Le apere sentle ebile le batle. Yeah, this is the day that the Lord has made, Ke letsatsi le le tlhodileng ke morena. and in it we shall rejoice. Me o le tlhodile yana hore re le itumelle. I've realized that there are many ways of rejoicing. Ke lemohile hore go na le ditsela tse dintsi tsa go itumela. Yeah, I was looking at the worshippers today.
Ke ne ke lebelletse mo ha ntse le rorisa. Not as active as I know you. Le ne le sena matlhahatlhaha ao ke itse le na le ona. Don't worry. Ska la tshwenyega. The Spirit of God is here. Moya wa Modimo o teng mo hareng ha Let's rona. give God a big hand of praise. Yeah, they say it's a Heritage Day, Ke le tsatsi la boswa or we are celebrating as a heritage. kgotsa re keteka boswa ba rona. This is great. A re lebogeng. Our Lord and Heavenly Father, we want to thank you this morning for this precious time that you have given us. Really, what divas wa re bone ba bukatini ashu. Re kota mazore ma chirina dibala na musi. Bari vule mator kono bonabo. The spiritual heritage that we have as Christians. I believe, Lord, that you will allow your word to speak to us and to touch our hearts so that we can also prepare for this spiritual heritage, because it is eternal and not short-lived. In the name of Jesus Christ, we thank you. Amen and amen. Amen. Yeah, I want us to share the word of God here. Ke rata hore re abelane lentswe la Modimo fa. But I want us to understand what heritage is all about. Fela ke rata re tlhalohanye hore boswa ke eng. What is heritage? Boswa ke eng. I told myself I want to try to be relevant today. Me fa ke itukisa ke ne ke nahana hore ke tshwanetse ke bue se se tshwanetseng mo. Because you said it's a heritage celebration. Ka gonne re keteka boswa. I first asked myself for a question, what is heritage? Ke ile ka ipotsa potso hore boswa ke eng. Do we have heritage in our Christian life? Mo bokresteng bophelong ba rona ba sekreste a re na le boswa na. If we do have what we call the Christian heritage, what is it that? Ha re na le seo re se bitsang hore ke boswa ba bokreste ke eng. And if it is there, how do we reach it? Ha e le hore bo teng boswa bo re bo fitlhella yang. Are there examples of some heritages within the Bibles? Go na le sesupo sa boswa ka mo hare ha Bible ya rona na. Yeah, heritage is something that is handed down from the past. Boswa ke sengwe seo o se fiwang go tswa ga lowe. It may be property, a reputation, a tradition, or a position in life. E ka nna motlhomongwe moago, e ka nna maemo, kgotsa e ka nna sengwe le sengwe seo se filweng. It is something that is possessed by one person and passed on to someone else who follows after. E ka nna sengwe seo motho a nang le sona mme a se fe yo o latelang. But to the unsaved, Empa ka jeno to those who don't know God or don't care about God, the Creator, go bao ba senang sepe le Modimo, heritage is often nothing more than material possessions. setso a e se sepe ko ntle le dilo tseo re di bonang re nang le tsona, Which are passed to families and survivors through wills, trust, and gifts. ke seo se nang ba nang le sona mme ba se sutisetsa ko ba batlang ka tema ka ntlheng ya di-wili kgotsa yalo. These days, people are receiving corrupt heritage from their corrupt givers. Mme mo matsatsing a gompieno re bona batho ba ungwela boswa ka bobodu go tswa mo bathong ba ba bodileng. Unfortunately, such things are happening today. Ka maswabi dilo tse ntseng yalo di a diragala mo letsatsing le. When you say you are receiving your heritage from the past, and you know exactly that it didn't come in the right way. Fa o re o amogela boswa go tswa ko o rileng empa o itse gore boswa bo ga bo fumana ka tsela e tshwanetseng. For Christians, Mme rona re le bakreste the important thing that must be passed on is a spiritual heritage. se se botlhokwa se se tshwanetseng se fetisetse go o mongwe ke
boswa ba semoya, the gospel and the principles from the word of God, dithuto tse di tswang mo lentsweng la Modimo, which is passed to others through teaching, preaching, and prayers. tseo di fetiseditswang go ba bangwe ka dithapelo le dithuto. So I want to talk today about the Christian heritage. Mme mo letsatsing le ke rata go bua ka boswa ba bokreste. This is what I want to focus on. Ke seo ke ratang go tsepamisa maikutlo a me mo go sona. While I was preparing for these things, I was very much surprised Fa ke ne ke itukisetsa mo ke ile ka gakgamala to realize that there are heritage throughout the Bibles. There are a lot of heritages. gore go na le boswa ka mo gareng ga Baebele ebile ke bo bontsi. From the Old Testament to the New Testament, there are a lot of Christian heritage. Go tswa ko testamenteng e kgologolo go tla mo go e ntšhwa go na le boswa bo bontsi. I just want us to open Psalm 16, verse 5 and 7. Ke rata fa re ka bula Psalme ya 16 temana ya botlhano go fitlha ya bosupa. Psalm 16, verse 5 to 7. Psalme ke 16 mme temana ke ya botlhano ya borataro le ya bosupa. In English, I'm going to use what we call the BBE version. It's called the Bible in Basic English. Moruti o ile o dirisa phetolelo eo a fetsang go e buisa ka sejatlhapi. You will hear what King David says about this. Le tla e utlwisisa gore Kgosi Dafita o reng ka se. Let's hear what it says in. Mme ka phetolelo ya Setswana e buisega bana Psalme 16 temana ke ya botlhano ya borataro le ya bosupa e buisega yana. Morena ke kabelo ya boswa jwa me le ya senwelo sa me. O tshegeditse kabelo ya me. Melelwane untitietse ka fa mafelong a monate. Ke na le boswa jo bontle. Temane ya bosupa. Ke tla ba ka morena yo nkgakolotseng. Le mo bosigong diphilo tsa me di a nkaela. Amen. Thanks for the reading of the word. This is what King David is saying. Se ke se Kgosi Dafita a se buang. He says in verse 5, Temana ya botlhano o re, the Lord is my heritage Modimo ke boswa jwa me. and the wine of my cup. Veini ya kopi ya me. You are the supporter of my right. Kwena o nthekang ditokelo tsa me. Verse 6 says, fair are the places marked out for me. Dilo tse di kontle di tshwaetswe nna. I have a noble heritage. Ke na le boswa bo bontle. Not just a heritage, but a noble E heritage. seng boswa fela empa bo bontle. Verse 7 says, I will give praise to the Lord who has been my guide. Temana ya bosupa e re ke tla galaletsa Modimo yo ntseng a ntsamaisa. Knowledge comes to me from my thoughts in the night. Kitso e tla mo go nna bosigo. Thus says the word. Se ke se lentswe le se buang. I'll bring in some more verses to support this. Ke tla tlisa ditemana tse dingwe mo lekwalong le. And I'm not going to say anything about the authorship because I've got a number of verses that I want us to look at. Ha ke tlo bolela sepe ka mokwadi ka gonne ke na le ditemana tse mmalwa tse ke tlo di amang. Of all the things that King David had been blessed with, Go dilo tsotlhe tseo Kgosi Dafita a tshegofaditsweng ka tsona. he opened his mouth and said, O butse molomo wa gagwe a re, I know that I'm a king, maybe. ke a itse gore ke nna kgosi. I know that I've been chosen by God Ke a itse gore ke tloditswe ke kgethilwe ke Modimo to be the king of Israel. gore ke nne kgosi ya Israele. I know my son Solomon is going to inherit this kingship. Ke a itse morwa wa me Solomone o tlo tseya bogosi bo. And if we follow
the heritage from King David, empa ha re sala morago boswa go tswa ko kgosi Dafita we will also come to realize that even Jesus Christ was born through that genealogy. re tlo lemoga gore le morena Jesu Kriste o tswa mo letsong la ga Dafita But this time he is not looking at his kingship. mme mo nakong ya beanong ga a lebella bogosi jwa gagwe What he's mentioning here, seo a se buang fa according to him, is more than his kingship. go ya ka ena ke se segolo go feta bogosi jwa gagwe Then he opened his mouth and said, "The Lord is my heritage." o bula molomo wa gagwe re modimo ke boswa jwa me I know that you have your own heritage. ke a itse gore o na le boswa ba gago You as a Christian, wena yaka mokreste you celebrate your culture and also the Christian heritage as well. o keteka setso sa gago le sa bokreste In other words, you celebrate in a double way. ka go rialo o keteka gabedi You must celebrate your culture is fine. o keteka setso sa gago go siame You must celebrate your clothing is fine. keteka ka moaparo wa gago go You siame must celebrate the foods from your culture is fine. keteka dijo tse di tswang mo setsong sa gago go siame But the one thing that we know ntho ke e le nngwe e re is itse that the human cultures gore ditso tsa batho are temporal. ke tsa nakwana fela They are temporal, I repeat. ke tsa nakwana fela ke a They boeletsa are not eternal. a e se tse di yang ko bosakgotling But David here gives us another idea empa Dafita mo o re fa mogopolo o of mongwe us as Christians, wa rona yaka re le bakreste that we should realize gore re tshwanetse re lemoge that the Lord is our heritage. gore modimo ke boswa ba rona Can somebody say, "The Lord is my heritage"? modimo ke boswa ba rona Hallelujah. amen And he went on to say, "He is the one of my cup." o tswella pele gore ke ena senwelo sa me You may have a cup, motho o mongwe o na le komiki but if there is nothing inside the cup, empa fa go sena sepe ka mogare ga it kopi means the cup is useless. seo se raya gore kopi e ga ena mosola So he says, the Lord is so important that he is the wine of my cup. modimo o botlhokwa ka gonne ke veini ya komiki ya me He is the supporter of my rights. ke ena a nthekang mo ditshwanelong tsa me These days we talk about rights. mo matsatsing ya re bolela ka We ditokelo say we have got many rights, re bua gore re na le ditokelo tse dintsi especially in this democratic dispensation. mo nakong e ya demokrasi But the issue is, empa taba ke gore who is the supporter of your rights? ke mang a o thekang mo ditokelong tsa gago David says the Lord is the supporter of my rights. Dafita o re modimo ke ena mo thekang mo ditokelong tsa gagwe These days you hear people tampering with other people's rights to say, these are our rights. mo nakong ya baanong o fumana batho ba gata ka ditshwanelo tsa ba bangwe ba ithaya ba re ke ditshwanelo tsa bona Something that is very negative, but somebody can say, this is my right. le fa a dira sengwe se se sa siamang o tla re ke ditokelo tsa me But the point is, who is supporting your rights? empa ntlha ke gore ke mang a o thekang mo ditokelong tsa Is gago it the Lord a ke modimo na or the evil one? ore ke yo mobe na Hallelujah. amen He went on to say in verse 6, mo temaneng ya borataro o tswella pele ka gore "Fair are the places marked out for me." dilo tse ntle ke tseo di tshwaetsweng nna You know, we as cultures, we have places where we stay. rona re le batho re na le mo re nnang mo teng ka boswa ba rona After reading this scripture, I realized that we don't stay where we stay by mistakes.
ka morago ga gore ke lebelele ke ba le mo ke ile ka lemoga gore ga ra nna mo re ntse mo teng ka phoso. We are allocated to where we stay because of the Lord. Re nna mo tulong tse di fapaneng ka thato ya Modimo. And these places that are allocated, that are marked out for us, Ditulo tseo re nnang mo go tsona re kgethetsweng tsona they are fair. ke tseo di siameng. And I think God is fair. Mme ke nagana gore Modimo o na le toka. Just imagine you and me if we were allocated to stay in Greenland. Nagana gore nna le wena fa ne re tshwanetse go nna ko tulong e A rileng. very, very cold area Mo tulong eo e tonyang ka go fetisisa. where they can only see the sun for 6 months. Mo ba bonang letsatsi morago ga kgwedi tse di tsheletseng. For us, it will be impossible to stay there. Rona re le batho go ka se kgonege gore re nne foo. But there are people who are allocated to stay there as their heritage. Empa go na le batho bao ba nnang mo yaka e le boswa ba bona. And you are staying where you are staying because it is right for you. O nna mo teng ka ntlheng ya gore ke toka ya gago. Can somebody say amen? Amen. In other words, I want you to understand that you stay where you stay because God allocated you to stay there. Ka mantswe a mang ke rata go bolelela gore o nna mo ntseng mo teng ka gonne Modimo o ne a rata gore o nne foo. Can somebody say amen again? Okay, now look at this. A re lebeleleng mo. He went on to say, I have a noble heritage. O tswella pele ka gore ke na le boswa bo bontle. As men and women of God, Yaka banna le basadi ba Modimo. young women and young men of God, Batjha ba Modimo. we have a noble heritage. Re na le boswa bo bontle. In other words, when you commit your life to Christ, Ka mantswe a mangwe ha o neelana ka bophelo ba gago mo you are Kristeng, preserving for yourself a noble heritage. o itukisetsa boswa bo bontle. People of this world have got their own heritage. Batho ba lefatshe ba na le setso sa bona. But you and me as God's children, we entertain, we celebrate what we call a noble heritage. Nna le lona re le ka mo hare ha kereke ra itumella lo keteka boswa bo bontle. And because of that, this King David says, oh, the Lord is my guide and I will praise him. Mme Dafita mo bolela gore Modimo ke ena a ntaelang ke tla mo galaletsa. The Lord is my heritage. I'll praise him because he's my guide as well. Modimo ke boswa jwa me ebile ke ena a ntaelang ke tla mo galaletsa. Who guide your life in your everyday life? Ke mang a go gakollang mo bophelong ba gago ba letsatsi le letsatsi. Okay, let's hear what Paul says about this. A re utlwe gore Paulos o reng ka se. In Ephesians chapter 1, verse 11 and 13. Ba Efeso kgaolo ya ntlha temane ya 11 go fitlha 13. Ephesians 1, Ba Efeso kgaolo ke ya ntlha verse 11 and 13. temana ya 11 go ya 13. Paul said this. Paulos o re In him we have obtained an inheritance. mo go ena re fumane boswa. I think I must repeat this. E re ke boletse. You and me, Wena le nna in Christ, mo go Kriste we obtain an inheritance, re fumane boswa. having been destined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. Yo re ne re tsamaya go ya ka ditakatso le dikaelo tsa gage gore re tshwanetse re mo galaletse re mo rapele. I respect Paul. I love that man of God. Ke tlhompha Paulos sentle ke rata Paulos. God revealed unto him many things that many of us or many other people of God never see. Modimo o mo senoletse dilo tse dintsi tse e leng gore motlhomongwe nna le wena le batho ba bantsi ga ba di fitlhelela. And God, then he goes on to say, in him, O tswella pele ka gore mo go ena you also,
le wena gape when you heard the word of truth, ga o utlwa lentswe la nnete the gospel of your salvation, thuto ya pholoso ya and gago believed in him, o dumela le mo go ena were sealed with the promised Holy Spirit. mme re fumana tsholofetso ya moya o boitshepo In other words, Paul is trying to tell us how do we get this inheritance. ka mantswe a mang paulose wa re bolelela gore re ka fumana yang boswa bo When we hear the word of truth, ga re utlwa lentswe la nnete listen to me very carefully now. nkutlwelele sentle For us to obtain this inheritance, gore rona re fumane boswa bo we must listen to the word of God. re tshwanetse re utlwelele lentswe la We modimo must listen to the word of truth. re tshwanetse re utlwelele lentswe la It nnete reminds me of what Paul always says le nkgopotsa seo paulose a tlwaetseng go se bua when he says, faith comes by hearing, gore tumelo e tla ka go and utlwa hearing by the word. go utlwa lentswe So he says, in him you also, when you heard the word of truth, o re le wena yaka o utlwile lentswe la nnete the gospel of salvation, thuto ya pholoso and believed in him, o dumela le mo go ena you were sealed with the promise of the Holy Spirit. o tla fumana tsholofetso ya moya o boitshepo And let's give God a big hand for that. I'm going to explain what. a re o tlele modimo magofi ke tlo tlhalosa I want to explain this. ke batla o tlhalosa se For us to obtain the inheritance of God, gore re fumane boswa ba modimo here is the process. tsela e re tshwanetseng go e tsamaya ke e We must listen to the word of truth. re tshwanetse re utlwelele lentswe la nnete And after listening the word of truth morago ga o re re utlwelele lentswe la and believing nnete in Christ, le gore re dumele mo go kreste then we are sealed with the promise of the Holy Spirit. mme re tladitswe ke maatla a moya o boitshepo You and me are sealed by the Holy Spirit. nna le wena re tladitswe ka We maatla are a moya not o boitshepo. ordinary people. ga re batho fela As God's children, yaka bana ba modimo as people who committed our life to Christ, yaka batho ba re file maphelo a rona go kreste we are sealed. re segofaditswe We are sealed. re segofaditswe Can you say you are sealed to the person next to you? Are sealed. o segofaditswe Maybe let me give you this picture. e re ko fe setshwantsho se In the past, we used to write letters. mo nakong e fetileng ne re tlwaetse go kwala makwalo After writing letters, ga se no kwala lekwalo le to anyone we want to send it, go o mongwe le o mongwe we'll put that letter in the envelope. o tla tseya lekwalo leo a le tsentshe ka mara on floor But before we send that letter, pele o romela lekwalo le it might be a hand post, e ka nna gore motlhomong ke lekwalo leo le fa or motho it may be through the post itself. kgotsa leo le posang yaka re tlwaetse go There bua. was one thing that we used to do. go na le ntho e le nngwe eo ne re tlwaetse go e dira We had to seal the envelope re ne re tshwanetse go tswalela so that no one else gore go seke gwa nna le ope can read the message in the letter. yo tlo buisang molaetsa o le mo lekwalong The le envelope itself is not the letter, envelope ka bo yona a se lekwalo but the letter is inside. lekwalo le ka mogare But when we seal it, ga re tswalela we make sure that no one except the person addressed re dira bonnete gore motho o mo le o mongwe ko ntle le o lekwalo le le yang ko go So ena now Paul is saying to you and me as God's children, ka jeno paulose o re mo go nna le wena we are also sealed. le rona re tswaletse We are covered re and khupeditswe sealed by the Holy Spirit. ka moya o boitshepo And because we are sealed, ka gonne re tswaletswe we don't have to worry about many things in this world. ga ra tshwanna go nna gore re tshwenyega We ka don't dilo have tse to dintsi. suffer from fears ga ra tshwanna go nna le letshogo because there is nothing that the devil can do to us. ka gonne yo mobe ga ona sepe sa ka re dirang sone Why?
ke ka lebaka la eng We are sealed for the purpose of our heritage. re tswaletswe ka ntlheng ya boswa ba rona Now you can say to the person next to you, you are sealed. bolela o ntseng haufi le ena ore o tswaletswe You are sealed by the Holy Spirit. o tswaletswe ka moya o The boitshepo devil can do nothing to you. yo mobe a ka se dire sepe mo go wena Let's give God a big hand for that. That's very, very important. We are sealed. re tswaletswe But again, I want to emphasize the point. empa re ke ba rata o gatella ntlha e For us to obtain our inheritance, gore rona re fumane boswa bo it has to pass through listening to the word of e God. tshwanetse e simololle ka go utlwelela lentswe la modimo We are to be saved. re tshwanetse re bolokiwe And after our salvation, morago ga ore re bolokiwe then God has a duty to do. modimo o na le tiro yeo a tshwanetseng go e He dira makes sure that we are sealed o dira bonnete ba gore re and we are sireletsegile protected. re sireletsegile Can I remind you to the life of Job e re ko hopotse bophelo ba jobo in the Old Testament? mo testamenteng ya kgale When Job and his family were protected, ka nako e jobo le lapa la gagwe ba they sireletsegile were protected by a hedge that God made around them. modimo o ne a ba sireleditse ka lerako The Bible says the devil tried many times to access Job and his family. baebele e re bolelela gore ka makgetlo a mantsi yo mobe o lekile go fitlhelela jobo le ba lelapa la gagwe But he failed. a pallwa Then one day, mme ka letsatsi le lengwe Satan challenged the Lord and said, o ile a kgatlhana le modimo a re do you think Job loves you for nothing? o nagana gore jobo o rata fela na He loves you because you have built a hedge around him. wa go rata ka gonne o agile lerako mo lapeng la gagwe le mo go wena And I want to say to you as well as you are seated here, ke batla go bolelela le wena mo mosong o mo ntseng mo teng we are sealed, re we are sireletsegile covered by the hedge. re apesitswe ka lerako leo There is no need for you to go to anybody or sangoma to build, to bind you or to give you some medicine for protection. ga go tlhokege gore o ye ko mongwe e ka nna sangoma go o fa ditlhare gore a go sireletse Some of us go to this so-called profita and they give us this red and yellow wool and we tie them around our hips. ba bang ba rona re ya ko ba re ba bitsang ba profeta ba o fa dihulu e be o ipofa ka tsona These are the things that unbelievers do ke dilo tseo di dirang ke batho ba ba sa dumeleng because they feel unsafe. ka gonne ba fumana ba sa bolokega But you and me are safe. empa nna le wena re bolokegile Why? ke ka lebaka la eng We are sealed by the Holy Spirit. re sireleditse ke moya o boitshepo Number two, there is a hedge around us ya bobedi go na le lerako leo le rageletseng that the devil cannot cross. eo yo mobe a ka se kgoneng go e sutlhelela We should be free and enjoy our life. re tshwanetse re nne le tokologo re thabele maphelo We a should rona. enjoy our monies. re tshwanetse re itumelele Why ditšhelete are tsa we rona paying thousand to the other people outside? ke ka ntlha yang re patela madi a mantsintsi for batho ba ba ko ntle Say the person next to you are already protected. bolelela o ntse mo gaufi le ena ke sireletsegile Take out that red rope around your hips and throw it away. kgaola ropo e hulu e o e latlhe You are saying no, you can't throw it away. And I can see those who are wearing those things. ke a le bona ba le di apereng ke a le bona Remember, I've got spiritual eyes. ke na le leitlho la moya ke a di bona I'm going to take them, all these things, and bend them in the ke name tlo of di Jesus Christ. tseya ke di fisa Then you will be free in the true sense of the word. mme o tla nna le tokologo ya nnete Just imagine when other people are blessing God, we are worshiping God, and the wool is behind you here. It's following you. ba bang ba rapela modimo wena hulu ke e mo It's morago following you from behind.
hulu e mo morago ga gago And what he's saying, he said, when you are lying, e re mo wena o you maaka say you are praising God, we are here. o re o rapela modimo re mo Does it mean you pray for two people, ka mantswe a mangwe o rapela batho ba babedi the God and us? modimo le rona Your amen can never be the same as the amen. amen ya gago e ka se tshwane So the message is, molaetsa ke gore we are sealed re sireleditswe by the Holy Spirit, ke moya o boitshepo and there is a hedge around us. go na le lerako mo go rona And these two things make us it prepares us to obtain what we call the inheritance of God. dilo tse pedi tse di a re siamisa gore re fumane boswa bo bo tswang ko modimong So I'm asking you, all of you who are wearing this, to bring them to me at the end of the service. lona ba botlhe fa tirelo e fela ke kopa dihulu tseo Be honest to yourself. nna le nnete mo We wena want you to be free. re batla gore o lokologe Now listen to this. utlwelela mo In the book of Acts, mo bukeng ya ditiro chapter 26, verse 18, kgaolo ya masome a mabedi le borataro temane ya lesome le borobedi it also helps us to know how we receive this inheritance. le yona ya re thusa gore re nne le kutlwisiso ya re fumana yang boswa bo And then this is Paul who is speaking here. mme mo go bolela paulos He's talking about the time when he was a sinner and the time when he was converted and given the task to do. o bolela ka nako e neng modiradibe a bolele ka nako eo e neng a pholositswe le tseo a neng a tshwanetse go di dira In verse 17, the Bible says, temana ya lesome le bosupa baebele e re he said, Jesus chose Paul morena jesu o khethile paulosi rescuing you from the Jewish people and from the Gentile to whom I am sending you. Then verse 18 says, to open their spiritual eyes. o go bolokile go tswa mo bajuteng le bao e seng bakreste mme o ba butse matlho a semoya Remember this Paul, gopola paulos o re bolelang ka ena when he was called, ka nako e a neng a bidiwa he was sent to both the Gentile and the Jewish people. o ne a romelwa ko bao e seng bajuda le bao e seng bakreste So the purpose of his sending motheo kgotsa morero wa gore a romelo koo was to open their spiritual eyes so that they may turn from darkness o ne a tshwanetse a ba bule matlho a semoya gore ba tswe mo lefifing leo le ne ba le mo go lona to light and from the power of Satan to God. gore a ba ntshe mo lefifing a ba beye mo leseding le mo tlase ga maatla a modimo That they may receive forgiveness gore ba fumane tshwarelo and release from their sins. a ba ntshe mo dibeng tsa bona And now listen, and Utlwa. an inheritance amongst those who have been sanctified by faith in him. gore a fumane bokamoso boswa go tshwana le bao ba bolokilweng go tshwana le ena What we learn from this scripture is, seo re ithutang sona mo lekwalong le ke se Paul was sent to us as Gentiles as well. paulos o tlile mo go rona yaka bao re seng badumedi We see this from what he has written, re bona se go tswa mo makwalong a gagwe but then it says he was sent to us re utlwa gore o ne a romelwa mo to go rona open our spiritual eyes. gore a re bule matlho a semoya After that, morago ga moo to turn from darkness to light. gore re tswe mo lefifing re tle mo leseding In other words, it means if we really want to inherit ka mantswe a mangwe ga re batla go fumana boswa if we want to obtain this inheritance of God, fa re batla boswa bo ba modimo our eyes must be opened matlho a rona a tshwanetse a bulege so that we can see spiritual things. gore re kgone go bona dilo tsa semoya You know, when you have spiritual things, wa itse gore fa o na le semoya mo go you can wena see things that other people cannot see. o kgone go bona dilo tse batho ba bangwe ba sa kgoneng go di bona
If somebody is telling you a lie, fa mongwe a go bolelela maaka you can discern it to say, this guy is telling lies to me. o kgona go utlwa re o mpotsa maaka o. So, you must be very careful when you talk to us men and women of God. mme o tshwanetse o nne le kelotlhoko ga o bua le banna le basadi ba modimo. We know and understand you. When you are lying, we know you are lying. Ra o bona ebile ra utlwisisa When you are gore o bua pretending, we maaka. know you are pretending. Ga o iketsisa ra kgona go o bona. So we have to turn from darkness to light Re tshwanetse re tswe mo lefifing re ye ko and leseding. move from the power of Satan to the power of God Re tswe mo matleng a Satane re ye ko matleng a modimo. and receive forgiveness Re fumane tshwarelo and release from our sins. gore a re lopolle mo dibeng tsa rona. And then we obtain what called an inheritance. Mme re tlo fumana seo se bitsiwang gore ke boswa. Hallelujah. Amen. This is who we are as Christians. Ke seo re leng sona yaka bakreste. And another important thing that I want to talk to you before I close Sengwe se se botlhokwa se ke ratang go bolela le lona pele ke fetsa. is that you as a Christian, Ke gore wena yaka mokreste, you as a committed Christian, wena yaka mokreste o felletseng. agree when you are a committed Christian. O mokreste yo o felletseng. You are not those Christians who follows others when they go to church Ha o mokreste fela yo o salang ba bang go tla kerekeng fela. and do nothing about it. O seke wa dira sepe ka seo. No, you are not like Thomas. Ha o tshwane le Tomase. Thomas followed Jesus Christ for 3 years. Tomase o setse morena Jesu morago dingwaga tse tharo. I mean, Thomas, one of the disciples of Jesus. Tomase mongwe yo o neng e le wa morutiwa wa morena Jesu. When Jesus Christ was committing, was performing miracles, Fa morena Jesu a ne a dira metlholo. he saw those things. O di bone. When Jesus Christ was changing water into wine, Ha morena Jesu a fetola metsi go nna he veine. saw those things. O di bone. When Jesus Christ raised Lazarus from the dead, Ha morena Jesu a tsosa Lazaro mo he bafung. witnessed those things. E ne e le paki. But yet he didn't believe in him. Empa o ne a sa mo dumele. But he lived with him for 3 years. O phedile le ena mengwaga e meraro. Don't be like Thomas. O seke wa nna Thomas. Be a believer of the word. O nne modumedi wa lentswe. Apply the word of God every day you hear it. Dirisa lentswe la modimo le letsatsi ha o le utlwa. Do not be like a Thomas like Christian. O seke wa nna Thomas makgolo ka o bona. Tell the person next to you, don't be like Thomas. Bolelle o se ka nna Thomas makgolo ka o bona. You may rather be like Peter. Go kaone gore ne o tshwane le Peter. Can somebody say amen? Yeah. So that is what I wanted to say. I want to show something now. Ke batla o le bontsha sengwe That we as Christians, gore rona yaka bakreste we are blessed. re segofaditswe. We have inherited something now Re fumane boswa by just being Christians. go nna bakreste fela. But we must also pass on the inheritance Empa seo re tshwanetse re se to fetise the people who follow us, go bao ba re setseng the people morago. who come after us. Batho bao ba tlang morago ga rona. There is a very, very interesting scripture here. Go na le lekwalo leo le leng botlhokwa mo. In 2 Timothy chapter 5, verse 5, chapter 1, verse 5. Timothy wa bobedi kgaolo ke ya ntlha temana ke ya botlhano. Here you must listen very carefully. Utlwella. Paul says, Paulos o re he's talking to Timothy, o bolela le Timoteo. I am reminded of your sincere faith, Ke gopodiwa ka tumelo ya hao e tibileng. which first lived in your grandmother, Eo e phedileng ko nkgono wa gago, Louise, Louise. and in your mother, Eunice. Le e phela mo mmago, Eunice. And I am persuaded now lives in you also. Mme ke a e bona gore e phela mo go wena. Here Paul refers to the heritage of faith.
Paulos o bolela ka boswa ba tumelo. that Timothy received from his mother, his grandmother, Bo Timoteo a bo fumaneng ko nkgono wa gagwe. and his mother Eunice as well. Mme le mmagwe gape. This is what happened. Ke se se diragalang. And I think this is what he should do. Ke nagana gore le tshwantse le dire se. Timothy's grandmother was a devoted Christian. Nkgono wa Timoteo e ne le modumedi wa sebele. She was an old lady of faith. E ne le nkgono wa tumelo. Then she passed her inheritance of faith to her daughter. O ile a tseya boswa ba gae ba tumelo a bo fa ngwana wa gagwe. The mother passed the inheritance of faith to the son, Timothy. Mme re bona mosetsana o mmagwe Timotea a tseya botumelo a e fa Timoteo. Now look at the movement of the heritage. Lebella ka mokgwa o boswa bo bo tsamayang ka teng. From the grandmother Ko nkgono, to the mother bo ya ko mme, to the son, bo ya ko morwa. who is the grandson. O e leng morwa. All receiving the inheritance of faith. Bao ba fumanang boswa ba tumelo. What is happening to you? Ke seng se se diragalang mo go Are you wena? passing your inheritance to your children? A o fetisa boswa bo ko baneng ba gago na? Will your children be able to pass it to the other A generation? le bana ba gago ba tla kgona go bo fetisetsa ko melokong e mengwe na? So heritage must be passed. Boswa bo tshwanetse bo fetisetswe ko pele. Just look at yourself now. Tebella. Are your children here in the church? Bana ba gago ba teng ka mo? Ask the mothers and fathers. Are your children here in the church? Mme le ntate, bana ba gago ba teng ka fa? They are not here. Many are not here. Bontsi ga bo teng ka fa. How are they going to receive this heritage? Ba ile o fumana boswa bo bjang? If they don't come to church, Ga ba sa tle ka mo they kerekeng, don't listen to the word of God, ba sa utlwelele lentswe la Modimo. how are they going to get your inheritance? Ba ile o fumana boswa bo bjang? Can you see this is a big challenge? Le kgona go bona gore se ke kgwetlho e kgolo. I think you can say something. Bolelang seo. I wish I can pass my heritage to my children and to my children's children. O ka re nka fetisetsa boswa ba ka go bana ba ka le bana ba bona. Can you ask the person next to you, Botsisa o ntseng gaufi le ena. are you passing the inheritance to your children? A o fetisetsa boswa ba gago go bana ba gago na? Are we passing the heritage? A re fetisa boswa ba rona na? Another interesting thing that I saw from the Old Testament, Go na le sengwe se se botlhokwa seo ke se boneng go tswa mo testamenteng ya kgale. the Bible is rich of heritage thing. Baebele e humile ka boswa. Do you know the prophet Elijah? Le itse moprofeta Do you Elisha remember him? la mo gopola. You remember the time he was about to leave? Gopola ka nako e a neng a tshwanetse go tloga. There was this other younger prophet called Elisha. Go na le moprofeta o mo Elia. And this Elisha is Elijah and Elisha. Ke Yeah. Elia le Elisha. This Elisha said to him, Elisha o re mo go wena, I'm going to follow you ke tlo sala morago. wherever you go. Gongwe le gongwe mo o yang. And then he said, Elijah said to him, Elisha o re mo go wena, what is that you want from me? ke eng se o se batlang mo nna? Because I'm going to leave now. I'm going, the Lord is calling me. Ka gonne ke tlo tsamaya modimo wa mpitsa. And then Elisha said, Elisha o re, there is a heritage that I want. go na le boswa bo ke bo batlang. Something very important that I want. Sengwe se se botlhokwa se ke se batlang. What is that? Ke eng? And he said, O re, a double portion of your spirit. ke kopa o mphe karolo nngwe ya moya wa A gago. double portion of your spirit. Karolo tse pedi tsa moya wa As gago. an inheritance. Yaka boswa. You know there are men of God. Go na le banna ba There are modimo. women of God Go na le basadi ba who modimo. are fully blessed.
bao ba segofaditsweng go fetella They are anointed, these people. ba tloditswe And batho ba. we know them. Ra ba itse If you know ha o itse so and so is anointed, gore mang kgotsa mang o and I tloditswe want this anointed, ke batla tshegofatso e why can't we also say, ke eng le rona re sa re I want a double portion ke batla karolo tse pedi of your spirit? tsa moya wa gago. Look at this man. Lebelela monna o. You know him very well. La mo itse He is a man of God. ke monna wa modimo And what is that you want from him? ke eng se o se batlang mo go wena. I have learned that Ke ithutile gore if you can claim his anointing, ha o ka batla tshegofatso ya gagwe it can come down to you. e ka tla le mo go wena. Be his disciple. Nna morutiwa wa gagwe, Be my disciple. nna morutiwa wa me. If you know this is a man of God, Ga o itse gore o ke monna wa called modimo by God, o biditsweng ke modimo, and you know he is anointed, wa itse gore o tloditswe, try to find something from him. le ka go kry-a sengwe go tswa mo go Do wena. you know what happened when Elijah was ascending? La itse gore go diragetseng ga Into- Elisha a into- namelela His cloth fell, sephega sa gae se ile sa wa, and Elisha took it. mme Elisha o ile a se tseya. Look at the first miracle that happened. Lebelela motlholo wa mathomo o diragalang. When he came across the river Jordan, Ga tshela noka ya Jordane, it was the river was full, noka e ne e tletse go fetelela. and then he just waved that cloth. O ile a foka ka sephega sela sa And he Elia. said to the water, stop here, I want to pass. O ra metsi a re ema ke rata go feta. By the double portion of Elijah, Ka karolo tse pedi tsa Elia. the water stood that side and stood that side, Metsi a ema ka mo le ka mo. and then the man of God passed on, Monna wa modimo a on, tsamaya mo on a dry ground. mo mmung o omileng. Why? Ke lebaka ke eng? He knew what he wanted. O ne a itse seo a neng a se batla. He wanted a spiritual heritage. O ne a batla boswa ba semoya. Spiritual heritage are also powerful. Boswa ba semoya le bona bo na le maatla. They empower you. Ba go For matlafatsa. how long must you remain a weak Christian? Ke o tlo nna mokreste o bokoa go fitlha neng? I think you must be a powerful Christian. Ke nagana gore o tshwanetse o nne mokreste o na le maatla. Because this is the promises that Jesus Christ said. Ka gonne se ke tsholofetso e morena Jesu a e boletseng. There's miracles that will follow those that believe. Metlholo e sala morago bao ba dumelang. Those that believe do not only mean barutis. No. Bao ba dumelang ha ke re baruti fela. It means you, and very, very you. Le wena, le wena, le You wena. must receive the power of the O tshwanetse o fumane God. maatla a modimo. and you must use that power O dirise maatla to ao transform this world. go fetola lefatshe le. Can somebody say amen? Okay, I want to close now. Ke tlo feleletsa bjanong. God gave us Jesus our Lord. Modimo o re file morena Jesu. God gave us the Bible, Modimo o re file Bible, the Old and the New Testament. testamente e kgologolo le e ntšha. This Bible Bible e has been passed on from generation to generation. e fetiseditswe go tswa ko meloko le You meloko. can't even count how long the Bible has been on earth. O ka se kgone le go bala gore Bible e na le nako e kana ka mo lefatsheng. But you are reading the Bible today. Ka jeno wa e You bala. have your own Bible. O na le Bible ya gago. Can you raise it up? Can you raise up your Bible? E tsholetse. Some of your Bibles are in the phones. Don't be ashamed. Ba bang ba lona di mo difounung, If it's emisa in your phone, founu. just raise it. Emisa founu eo. Did you ever think that this is an inheritance from God? A o ile wa nagana gore ke boswa bo bo tswang go modimo na? If somebody asks you, where is your heritage? Ha motho a o botsisa gore boswa ba gago bo kae? Take out your Bible and says, this is my heritage. Ntsha Bible ya gago gore boswa ba me ke bo. It has been passed from generation to E generation, fetiseditswe go tswa go even up to lelokong, my generation. mme le mo lelokong la me. Somebody must say amen, huh?
Let's give God a big hand of praise and say amen. Oh, yes, Yeah. this is a heritage. ke boswa If you listen to my definition, mme ha o utlwella seo ke se a buileng heritage is passed on from generation to generation. boswa ke seo se tswang ko melokong go ya ko melokong e So mengwe from today, look at your Bible as an heritage. mme go tloga mo Inherit. letsatsi le ba baebele ya gago ya ka boswa So the last verse that I'm going to say is temana ya bofelo e ke ratang go e buisa e re Ephesians chapter 1 verse 14. baefeso kgaolo ke ya ntlha temane ya lesome le bone I repeat, Ephesians chapter 1 verse 14. baefeso kgaolo ke ya ntlha temane ya lesome le bone It reads as follows. e buisega yana The Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance moya o boitshepo o netefatsang boswa ba rona until we acquire the possession of it to the praise of his glory. mme re tla o fumana fa re mo galaletsa I think you should underline something here. ke nagana gore le tshwanetse le tseye tsia The se. Holy Spirit is the guarantee of our inheritance. moya o boitshepo o netefatsa boswa ba rona We have a guarantee that we are going to obtain this inheritance. re na le netefatso ya gore re tlo fumana boswa bo. And the guarantee to that is the Holy Spirit. netefatso eo ke moya o boitshepo And what is interesting mme se se botlhokwa is that according to 1 Peter chapter 1 verse 4, go ya ka Peter wa mathomo kgaolo ke ya bone the inheritance that we get boswa bo re bo fumanang can never perish, bo ka se fele can never be spoiled bo ka se ke ba tlatswa ditšhila or fade. bo ka se ke ba pallwa This inheritance is kept in heaven for you. boswa bo re buang ka bona bo beetswe rona ko legodimong This is according to 1 Peter chapter 1 verse 4. ke se se bolelang ke Peter wa mathomo kgaolo ya bone temana ya bone Into an inheritance that can never perish. boswa bo bo ka se keng ba fela Your blanket as an heritage will be destroyed one day. kobo eo e leng boswa ba gago e tle go fela letsatsi le lengwe Your money as an inheritance will get finished one day. tšhelete eo e leng boswa ba gago e tlile go fela tsatsi le lengwe But empa this inheritance that we're talking about, boswa bo re bolelang ka bona the bo Christian inheritance, boswa ba bokreste can never perish. bo ka se fele Can somebody say, can never perish? bo ka se fele Can never spoil, say it again. bo ka se senyege Can never fade away bo ka se ke ba fela because it is eternal. ka gonne ke bo bo sa khutleng This is the Christian inheritance that we are talking about. se ke boswa ba bokreste bo re buang ka bona So today when you live here, ka jeno fa o tloga mo when somebody asks you, fa mongwe a go botsa what was the minister preaching about? moruti o ne a rera ka eng Simply tell them about the Christian inheritance. mmotse fela gore o ne a bolela ka boswa ba bokreste I know we've celebrated. ke a itse gore re ketekile Just now we're going to eat. e se kgale re ilo ja It is not sinful. The cultural foods that we eat, a e se sebe go ja dijo tse tsa we setso must be proud of that re tshwanetse re nne motlotlo because cultures are unique. ka gonne setso se se teng The question is, who made them unique? ke eng se se dirang gore se ntshe tlhogo The Almighty God. ke modimo He is the one who made us unique. ke ena a re dirileng go nna ba ba He kgethegileng is the one who set us apart ke ena a re tlhaotseng to say, you go and stay in this area. gore tsamaya o nna mo You speak this language. bolela leleme le You dress like this. apara yana You eat like this. e ja yana You dance like this. bina yana And the way we dance is not the same. ka mokgwa o re binang ga go tshwane If I can say Muvenda must dance Chigombela Pazwin, ga nka re wa movenda a tle mo a tlo bina you will see that their dance is different. o tlo bona gore mmino wa bona o farologane And they are very fast. Wah, 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 wah. mme ba ka pele But
The Bapedi. There is just slow. Bapedi, Can we give God a big hand for our uniqueness? This shows how genius our God is. Se se bontsha gore Modimo o ntse yang. Imagine the whole world. Nahana lefatshe ka bophara. The Chinese on the other side, Ma-China ka ntlhela. with their own language, Ba bolela leleme la bona. their own clothes, Diaparo tsa their bona. own food. Dijo tsa bona. Ah, Yo. I was in China last year. Ngwaga o fetileng ne ke le China. They served the food there. Ba ile ba re fa dijo. When I look at the food there, Ha ke lebelela dijo tse. I see they cooked these birds. I don't know which birds they are. They never took out anything from that Ba bird. beile dinonyane tse a seng ke ba ntshe You see sepe. the mouth there, the fingers Molokonyane ola there. mapuka-puka. But they enjoy them. Ba ne ba di ba natefela. Take the small bird and put the whole bird in the Ba mouth. tseya nonyane ba e lokela mo molomong. The other day I was in the US, Nako e nngwe ne ke le ko America. and then they said they're preparing us something special. Mme ba re direla dijo tse di And kgethegileng. what was special? Ke eng se ne se It was kgethegile? snake meat. Nama ya noga. They said, this is something special. We're preparing it for you. Re le preparela, re le lokisetsa sengwe se se I said, kgethegileng. no, I can't eat meat. Ha ke je nama. You see? But if I was born in that area, Ha nke ke belego koo, I will enjoy that snake. ne e tlo nnatefelela. We are unique. Mme re kgethegile. That makes us beautiful. Mme seo ke se se dirang gore re nne ba batle. But above all, Go tsotlhe, we have this Christian inheritance. re na le boswa bo ba bokreste. Through Christ, Ka Kreste, we receive eternal life. re fumana bophelo bo bo sa All feleng. of us who give our lives to Christ, Rona bo botlhe ba re faneng ka maphelo a rena mo go Kreste. we have the heritage that is waiting for us. Re na le boswa bo bo re emetseng. Can somebody say amen? Amen. Let's stand up. Let's sing a song. Okay, we are going to pray, Re ile go rapela. but the most important issue that we must never forget Se se botlhokwa seo sa tshwannang go se lebala is that we have a noble heritage ke gore re na le boswa bo bontle as Christians. yaka ba Kreste. Can you pray for us? Are rapeleng o modimo ntate, o modimo morwa, o modimo moya o boitshepo. Boraro bongwe bo bo kgethegileng yaka o le alpha le omega, tshimologo le bokhutlo. O re tlositse ko malapeng a rona a fapaneng modimo. Wa tsamaya le rona mo tseleng wa re phepisa dikotsi, wa re fitlhisa ka mohareng ga tempele ya gago.
mo re fepilweng ka dijo tsa semoya, mme re tla mo go wena mose wa letsatsi le Modimo re tlisa ditebogo ka gonne ga ra fitlha mo ka bokgoni ba rona ke ka ntlheng ya lerato le boutlwe le botlhoko ba gago. Lentswe re fepilwe ka lona Modimo le o romileng motlhanka wa gago gore a tle a le phatlalatse mo go rona, a tle a le gase mo gareng ga rona. Lentswe leo le phelang, lentswe leo le senang phoso Modimo, yaka moprofeta Isaiah a kile a bua gore lentswe le ka se tswe la boa le sa dira tiro ya lona. Modimo wa ka ra rapela mo mosong wa letsatsi le gore lentswe la hao leo le re le fumaneng, leo le re butseng matlho a semoya gore re kgone go bona boswa bo bontle bo re neileng bona, re kgone go bona netefalletso e re e fang ke moya wa hao o boitshepo, empa re tshwanetse re utlwe lentswe la nnete, lentswe la bophelo. Modimo wa ka o re file boswa ba gore re kgone go rapela, o re file boswa Modimo ba go rapella bao ba lwalang, o re file boswa Modimo ba go rapella gore re ntshe madimoni a tshwereng batho. Modimo wa ka o re file maatla gore bao ba lwalang re ba beye matsogo ba phele, ba fole, ba tshwane le batho ba bangwe. Re a leboga Modimo wa ka gonne mo nakong ya baanong batho re ba bantsi bao re lwalang mo moyeng, mme re a kopa Modimo wa ka lentswe la hao le le phelang a le tsene ka mogareng ga maikutlo a rona, mme le re phidise re nne dibopiwa tse dimpšha. Go bao Modimo ba sa itekanelang ka malwetse, moya wa hao o boitshepo Modimo a ke o ba ame, o ba fodise. Yaka monna wa lekgolo a kile a bolelela Morena Jesu Kriste ga motlhanka wa hae a ne a lwala gore ga wa tshwanela to be under the same roof with me. As a commander, just say the word, I know that my servant will be healed. Mme Modimo wa ka o ile wa bua ga fitlhe ko gae a fumana motlhanka wa gae a fodile. Ke thapelo ya me mo mosong wa letsatsi le Modimo gore bao ba lwalang ka boswa bo re fileng bona o ba fodise. Seo fatsa phuthego ya gago ya khasia e tlile mo ka mekgabo e mentle go tswa ka ditso tsa bona Modimo wa ba se go fatse. Seo fatsa mongwe le mongwe, seo fatsa segolobogolo Modimo, moruti yo mo fileng tšhono, yo mo fileng mantswe, yo mo dirisitseng gore e nne sediriswa sa go gasa lentswe la gago. Mo se go fatse yalo Modimo ga mmogo lelapa la gae, seo fatsa boeteledi pele ba kereka mongwe le mongwe yo le leloko la khasia Modimo ke mbeya mo tlase a sefatlhego sa gago, mo seo fatsa bjalo beano le ka o sena bokhutlo. Amen. While standing, just to take the hand of the person next to you, Yaka o eme tshwara letsogo la o ntse mo gaufi le wena, and say to that person, capture the spiritual heritage. tshwara boswa ba semoya. Say it again. A re boeletse gape, tshwara boswa ba semoya. Let's give God a big hand. Let's bless. Finance. Finance. Okay.